Nabi nuhoi ulukunan pakan menan haidaruhaka kepukacoh sahabat luntuan nyan kegop nyan paling setia. Wa ma hawal gharimin min khairin wa min karami wa kullu tarfin min al-kuffar anhu ama buta ingat wa hijrah Nabi nelangkah dalam guha sur Nabi nelangkah ngen Khalifah Abu Bakar yang terendile atuh bate mencula-cula lajun pegleh sampoh bate bena himbe limpun kala leni banyan tron penghule atuh bate nepio sigra nepio siat lipanghule purbahule ba Abu Bakar di dalam guha nasabah lubang ulu di dalam cukup raya ngentapak gaki netup lubang oleh teman Abu Bakar ulu jicoh tapak agopnyan sakitkan wayang tijoh imata rom karang-karang bakming janjongan Sayyidil Anbiya yohnya Nabi nutanya ngerijang pakanjut menan hai Abu Bakar jawab rijang gakilun tuan jika ble bisa dicale ulu di dalam lubang sakitkan wayang nyanjut roi mata bah kejikap gakilun tuan asai aman Sayyidil Anbiya luhnya Nabi laju neraja ngen Fatihah dan lain doa laju pulih nebrile Allah gaki Khalifah Abu Bakar sedetat menan Nabi hijrah ngen Khalifah sahabat setia maka gopnyan ahlul jannah Nabi pegah mubashirah Nabi nuhoi ulukunan pakan menan haidaruhaka kepukacoh sahabat luntuan nyan kegop nyan paling setia ulu suot laju atenyan izin luntuan wahai Sayyiduna
Assalamualaikum Sayyidil Akwan, ya marhaban katrun teka. Mepluh-pluh tun kamu di sino, hana mesidro urang yang teka. Kamu tepuni bauranyo, akan terus kena Sayyidil Anbiya. Tunggu kamu preh pangule alam, gejatuh lebang le Abu Bakar. Kamu lih-lih gaki gopnyan, lake jalan kena keluar. Nalhe uro nabi di sinan, kafe mumang bakji mita. Hana lemah nebrile Tuhan, kafe jahannam mata kabuta. Mirapati tengah kemarom, ngeneram bidun ba'abaguha. Hana mungkin urang di dalam, menanji faham kafe celaka.